A very good morning to all the viewers. Ahan bamaktada Northeast Window na sandok chaba news analysis ki program bu yengbiriba miyam pumna mukpu CELINA 𝐶𝐄𝐿 na taramna ukjari. Ngasi Manipur da fongliba tongan ba pauche singda Manipur ki kari maru oiba pausing fongnari haibagi matangda khana naina bagi damak akoi ki studio asida lengsin tuna lebiriba akoi ki pabung potsangbum SONAMANI socio political commentator bu so Northeast Window ki maike te ki taramna ukjari. Babung ahan ba wahang sidi pauche singda yauba thengnazare haijarake ko ngarang Congress Bhavanda Yubras Bir 𝐃𝐄𝐂𝐃𝐄𝐂 ki chamaga humfutaret suba mapok kumon pangthokhi ba thauramduga mari leinana Congress ki maikaidagi haujik thokliba lan asigi leiriba fibam asida political party masen hunaraga leibagi matam natre haina phongdokhi masigi matang sida pabungi oiba mot kitang haibiram CELINA sing hajar bada ngasigi ayuki discussion se jamna nuaijai yamna koi mai mitlona panghalli pau mayam gi nena khono punama mayam na se jam khorang na ngai baga akhoi ni ne khar su nei na bagi se khudong cha be bi to pa yedo muthak chi kene gi ka notice window gi mayam stop punung pusu managing director amodi technical gi mayam punung pusu aine kok nonjeri malem tabiri punung pusu ichan pi gai ngasi discussion phamine durisiga akhoina kharnei ne jobada tabiu amadi asoi punung pusu khoi tambiu haiboga loina na ai malem da mayam da kok nonjeri ngarang congress babun da thokliba se makoin hairi ba moi points se yamna valid ba point ni adubu rajniti da chatpa se yarim khoi Rajniti haibase constructive oiba lepaki chokot thorangda loina mana pamba enjang mana pamba dharma mana pamba thabak tobadati kanam tamase apan ba koi leite adu Manipur lenga ki thabak am tarak patanja dadi Congress khangde communist khangde leftist khangde adegi right wing ni khangde BJP khangde mayam pullaga lenga se tangdu leitan leinanu mayam punam sogatpa mayam punam kokhotpi ba mayam ga punba mayam gi jumda se chatpi ba masi amata oina khoi punbagi haibisa masi yamna darkar lei Congress na pokhlei ba sisu yamna valid point I really thank them adu aina mukha ujaki badi masi recently oramba natraga hanagi redi khangjadre Honorable Chief Minister C. Biren Sapna former Chief Minister Viramba Chehitram nga po Viramba ikai khunurba ibo bi sap ki jumda challaga unabagum su tobugum se tawi chumi kariguma aina Thangnajahubada aina khanjari base in hajari basna chumbo orbadi Chief Minister is moving in the right direction manamdi hojik mak Chief Minister habise opposition gisu Chief Minister ni chhatra gisu Chief Minister ni underground overground leru punam gisu ma Chief Minister ni dharma mayam chaliba ma man apamba punam chaliba gisu ma Chief Minister ni samna erga Manipur lenga imale paksigi punam ma Chief Minister ni ma tabu makok ni madana hajikun mari jannatana samna haibani matam se ten manina mari janadana amun amo awang anim akoi nung langnadana masam mayam punjalaga mayam tatok tasin tawraga parliament kadui tamakta phamino khigi rajya sabha kadui tamakta phamino leipak se thoibe irang punamak se loina pokhatlaga lenga ki makok punamak loina phamaba including head of the government prime minister amadi ki mathang home minister or ministers concerned punamak or opposition parties punamak loina phaminarga manga tara thokna khanaba nainaba khotna tawraga ayaba piba jadabadru nainaba desu aphabi saruk tusu nainaba phatabi saruk tusu nainaba asi punamak se loina nainarga mahi yanmani adumaina hojigi matang Manipur prikrivasiga akoi masen mana BJP gini mana Congress gini mana Aam Aadmi Party ni mana koi Shiv Sena ni leftist gini haibise loina koi myam punamak pungtok tokpiraga masi senior leaders punamak mayam punamak pullaga karmai to nakai Manipur lengak se ngakadage ima lebak se ngakadage haibise amuna hairusa amuna jataraga lengak ki makok amadi lengak na masi mayam se konjan view including civil society organizations makan leiriba punamak akoi the challenge tawreiba akoi tangdu leitana leiramba sukina puramba Chief Minister puramba chehi mapan tara puramba smak afaba tabak se tawrammi mase kanam da mase deny to bujara Bharat Sarkar na su paliba lengang BJP government ga makok koriba Chief Minister C. Biren Singh na mana tawram tabak makan gi
अते स्टेट तो अखोई ताबा फंगे आई अते स्टेट खर तोइने चली मरी सो यामना आई लेनै मोइना ngang na mukona base apaba saruk se manipur gi lenga ki puri ba makok or manipur gi tamak ta apaba saruk yam na tangdu leitana lei have some hain madu lebak thibati thokiba poppy plantation se golden triangles manipur de lehoi si haibe se magi pandamni wahi punamak se umang se phajana mu than se pungkok ko manipur se ising drop mom boching da tagidre turin da tadre pukri di ising leitre se punamak se umang se pungkak kakhiba se 70 lakhs sapling wahi pambi mem thasi ken tro program se phaja puthok pose kana bo group amana base pam daba moina pamisina paisa singse thuna torga hana kano da Thailand da Myanmar da Laos da poppy mem tharga purga Manipuram thajalaga Myanmar da thajalaga jole karbar to base masi karbar se na khodi paisa tan laire haidana mohin paisa se pakelak ase present government led by Sri Biren ai mak ki BJP won nate ai ma pu lalasu BJP makok chief minister ai ma pu makong pan chingdai ai chingdagani adu mana to mase apaba saruk sidi undisputed masi da chumani masi togunu nei torise lale umang wahi se mase thasi umang se pungtum gre popi se thangum si adi mohta apaba saruk ke du se apaba program pugolak pata kanbu kharna narco terrorist group singina supported by the local people of this 5-6 district makoi ni masi yade paisa de moje commission phangi banina pungtum to mangi bese Manipur pura mangba tongi bese mi tara mo kunthra ma makoi ni paisa se khomjal laga tawna mayam sil mai hawul laga Manipur se mai thapani aduna I strongly condemn for those narco terrorists no in Manipur se manghan bani adu hoji ki adum hangbiri ba point ko lecture this is really a valid point hoji opposition pokli points ma'am so love you karam valid oiba karam maru oiba but government I request you without the opposition without the strong opposition government you cannot function natrabadi government you'll function independently whatever you feel like aduli to yade opposition ki role apapa pukula the government I request you must accommodate you must accept it and you must try to implement with all the consensusly mayam pullaga mase koi chamane do yade Manipur ka jir legi irang suga particularly we wish that present government you continue it no problem lebuk thina thoi bani adubu don't neglect any opposition members please listen to your ear oppositions hari punamak se lobiu nong phatuk se kopiu cha kam se thamina ru mohidi ki advice lobiu natraga sapna se jumda khangdi amada khangdi opposition party ge phamina nu basu jai hana amukta mokon hangchobadi there should not be any dispute at this juncture haji thoibe mayam sigo Malayam se leriba even government of India seems to be against us I say seems to be against us even Indian media like Sushma Mustafa EGI all Indian papers are against Manipur against the Manipuri this is what we see it adudi lenga ki makok media is kam important oikribono aduna mayam oppositions mayam se punjan view kobiu ta thok to advice lo view kari lo de gene sap adum ni ahan ngaktani adum sum mamang pal ibu sap makhad se lebirami ibu sap se kanabo achu mi parliament sing makhad lo le ngaktani Manipur kan se hairata de opposition gi suggestions opposition's presence oppositions ki har wahiot opposition it is a must lobam thoi ado manga tra thongta okta thok piriga ta thok tasin tawraga Manipur ngakta at this juncture suya ya de you are the father you are the godfather of Manipur ningdo renni akoi respect towi akoi narco terrorist pu condemn towi adu opposition bu don't rule out makoi haibe se phajana lobiu tabiu kopi phajana to akoi chamina si haibe samtang aina hangachaba yabra honorable chief minister and the head of the government haibe thamjege yam phajaba mafam thambir me pabung na mathang amuk haijarake scheduled tribe demand committee Manipur nangarang Manipur da thokliba irang asida Thizinnaba semkiba commission of inquiry da affidavit asi me tang ahum dagi kuki singna maitai gi mathakta haurakhiba lan asi High Court of Manipur na maitai bu ST gi list ta channaba state government na recommendation thanaba directive pikhibagi mari leinade haiba utpa affidavit ni masigi matang sida pabung na kamai ni yengbiu Manipur government mase Manipur government na khoi ni shoibe digani not at this government alone
Mamang disu Mr. Ibubi leading it tanja chahi taramanga maso palami scheduled tribe ki diwan committee nate scheduled tribe ki issue hai pan bad mami deta ushangi hoju paliba sarkar so scheduled tribe hai pan bad mami deta ushalli maram de kari gino hybrid tata akoi mitei akoi di mitei na namdhati kanan namdhati. It is not the questions of Meitei or tribal or scheduled tribe or non-scheduled tribe or akoi scheduled caste one nate 1950 mamang da koi kari lermi ipai pugui ning thoden ga haktang da Meitei or tribal how haiba wahi se phattaba nate how haiba se janjati scheduled tribe sing makoi punna khoi mem loi leminaram madigi akoi larik lai su haibani ene masana pong mamioi kharana 1950 da Lalita Madhav ko bunu paama lerambadu adi mai makha da kari sarvasi tusi haina khara ai mai maming mo tukachei mo da panning de makoi na hato mani akoi se akoi da lama government of India maran sunati amuram da government of India na matum da independence pango 1950 gi doi da thare akoi union home minister na mana mi tharaktana Sir Nicholas Roy American citizen but settled in Shillong in Pokso haiba Sir Nicholas Roy haiba apabu no pas civil society organization siga madegi amana akoi prime minister Assam de leramba Gopinath Bordoloi makoi ni se tharak pani makoi ni se tharak government of India Vallabhbhai Patel na और नेहरू मोहिनी पुल चलो मणिपुर से चलगा मणिपुर सिटीजन पुनमक करी पामगे करमाइन तौगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा चन्ननबा ट्राइबल मयाम दी मोय शेड्यूल ट्राइब ते चलगे शेड्यूल कास्ट लिबा पाम मियोनी शेड्यूल कास्ट चंजरेगे मणिपुर मेजॉरिटी चांग नि इनिंग पानबा निंग पालंबा को इपाई पु हक्तंग दे चही लिशिंग कया दे पालंबा कोई गिदे करी ओपिनियन लेगे हाइबद दिस नील माधव शर्मा मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान ओरमनी माई मखादा करी करी राज सर्वश्री अदुगदा कायने तो मिते अनि कक्सु लेरमी मकोय हुम सिग हंगबतन जादा नकोय मिते कम्युनिटी दी करी पामी कर मदन नोय चंगनिंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न थारक पने कोइबु नंगदी एमपी नी नकोय नि सुखर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन राइटर फाइटर कर ओइबनी करी पाम के हाइबदा मकोय हुम सिना अकोय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो कोई पाम दे अकोई दी हायर कास्ट अपर कास्ट सुपर कास्ट नोंगतक लेगेदो मियोइनी शेड्यूल ट्राइब हाइबसिदि यामने शोथग्रबा शेड्यूल कास्ट हाइसिदि लोइनी हाइदन ग मोइन हाइजन खोचन न तौबा अगेन एंड अगेन निकोलस रॉय सर निकोलस रॉय मेघालय दिग लाकपा अमेरिकन सिटीजन पोक्सो द लेबा शिलोंग द माइकी बिल्डिंग कयाम लेरी शिलोंग द बड़ा बाजार मानक तो लई पोक्सो द लेरी अतेदसु लेरी ओदिगे लाइबा असम गी गवर्नर ओरंबा नुपा प्राइम मिनिस्टर ओरंबा गोपीनाथ बोरदोले अनिसन लाकपत कयाम फजना हायरमद मकोय हुम सिना कोई समिति कोई लेरे बंगसे कुनि सीरिबसे दोस थ्री ललिता माधव शर्मा एंड मकोय अनि हुम सिना मकोइन अकोई दे हायर कास्ट नि अपर कास्ट नि सुपर कास्ट नि अकोई दी जनरल कैटेगरी दे लेगे तुमनी अकोई दे चावब मी लेते अति दी जात मचा ने के तोरंबा दैट रॉन्ग नोशन दैट द फुलिशनेस that these three people have committed crime. These people, three people are murderer. Mite yitamakta. Mukoi humna tabirum madigi. Nashi thoibe akoi dosapun makase. Mukoi na min government of India na law. Nakoi sigal layu. Karamba country, karamba state leye. Law in 92% na law in scheduled tribe oiraga 8% kata leiba tamdaliba koi punamona law in koi shibu so called general category na koi indhaviram digi. Isagi iram namda lammache tama leiba yadaba isagi thabak toning muda tobu yadaba akoi da apun na pipa namas I entirely blame these three people led by the Kariha Imam Nil Madhav Sharma member of parliament ka hair me tanjad go makoi ohum na tobu dinga se mutli base makoi ohum da ai mase nungaite moina hotlam bani scheduled tribe have kari sunatte akoi sana mahilai lali अकोई सनामई लाई लापच इपाई पो हक्तंग दगी लोई न कोई हिंदू चलसु सनामई लाली ना नमफुद अमुक कंगु वमनमु अकोई से चचरंबा लेजरंबा अकोई सनामई लाई उमंग लाई लाप पुनमक अकोई समोक मु पमैबा हारिबा मसे नुपासेना मानमुक 1704 1709 दगी मानमु हतोक पिरमद ममांग दे पुंतुम तुम लमने कोई से मिते मंगनबा पमैबा
and this Lalita Madhav Sharma ga Banka Bihari ga mani kari Bihari no khang de moi ohum siga mangam badagi ngasi akoi masin chingtam khanari ba akoi masin ku nungsinadri ba akoi masin amana matto buda ku ni generally ba puna mase it is just because the scheduled tribe high gi masi issue dagi ni maduna secondly dum hangri ba scheduled tribe demand committee hangpa scheduled tribe demand committee court la chetna or court ki manamda khotna affidavit pi ba khotpa toba government of India na law na pughi ba ama. Nobody spelled out why you Manipuri people, why you were not courageous enough to say, you blame the chief, the Prime Minister and the Home Minister, I say, 9-10 times I said, Honorable Prime Minister, aduna piriba statement, akoigi shibu High Court tagi order pitharaga scheduled tribe ki tamot include to view haidana Muralidharan Chief Justice Official ne tarum PBCG tribal mayam pulmus warubudigi so-called peace and solidarity no mai pairaga metei mayam hatke ne tarumba shibu scheduled tribe tan badigi ne no sir honorable prime minister ये बिल्कुल गलत कहा आपने हम इसके तैयार है अगर आप जेल में भेजना चाहते भेजो हमें आपके स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ना कोई किसी ने इसमें शेड्यूल ट्राइब डिमांड की बोल करके आपकी ये चुराचांदपुर के आपके ये नारकोटिक टेररिस्ट के उनका कोई प्ले कार्ड नहीं था कोई स्लोगन नहीं था क्योंकि वो मणिपुर को कब्जा करने चाहते थे होम मिनिस्टर जी गृह मंत्री जी आपने भी यही बिल्कुल कहा कहोटी में और मणिपुर में जनजाति मणिपुर ने जनजाति और आपको शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए कोशिश की थी वो आपको कोर्ट का राय से इसीलिए आग भड़क गए और ज्वालामुखी की तरह आपकी बातों से ये ज्वालामुखी की तरह आग भड़का गए किसने डिमांड की सर गृह मंत्री जी हमने तो कोर्ट में हमने डिमांड की हमने गवर्नमेंट आपको हमने अर्जी की हमने कोई किसी शेड्यूल ट्राइब के बारे कोई किसी लिंक आपको ये कुकी का चीन कुकी मिजो और इन लोगों ने जो कभी किसी डिमांड नहीं की क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ कहा कि इन लोगों ने जो नार्को टेररिस्ट ग्रुप ने जो पॉपी प्लांटेशन ये बातों के इन्होंने दूसरे आपके नदी को इन्होंने अब दूसरे तरफ ले जाने का कोशिश की और इन्होंने कुछ भी नहीं की कोई ट्राइबल आपत्ति नहीं की उस वक्त अभी तो पॉलिटिसाइज की आपने कहां से ये तार जोड़ दिया गृह मंत्री जी दैट इज रॉन्ग यू आर रॉन्ग वी डोंट बाय दिस थ्योरी मुझे इस बातों को आपको बहुत खपा होगा आई विल नॉट बॉदर इट आपको मैं बहुत इज्जत करता हूं आप दोनों को पृथ्वी का माना हुआ सम्मान सबसे सम्मान सर्वाधिक सम्मान मिला प्राइम मिनिस्टर उसी तरह गृह मंत्री जी लेकिन आप दोनों ने ये बातों को गलत किस तरह आप लोगों ने कह दी इसीलिए आग भड़काया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इग्नाइट दिस इशू मन शेड्यूल ट्राइब डिमांड चतरीबा आई अप्रिशिएट your role but I caution you scheduled tribe demand committee present government also is not likely to forward तो फिर what you are going to do आपका क्या करना चाहिए करी तो तुम तो इस शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी नो you'll have to pick up arms this is the arms fountain pen is the arms your microphone from your mouth we want the scheduled tribe should be nominated this case should be nominated by the government haibum thokpra pressure pim thoi adam MLA kunthra mem chali ke dorage good for nothing they will not speak anything no Manipuri will not speak for tribal people they will jump and hajile ba parliament sarkar tawroi most likely tawbata the money tawdir de koi ke do akoi scheduled tribe se koi makha chathabata ge manamaduna this conflict again the other koi tribal mem su jausan gre hajite होम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर ने हर मधुए मखादा चतना वहां से फाइलिंग में चटक देता होली थोई भाई इश्यूज हो डाइवर्ट होल में अदो हजुम शेड्यूल ट्राइब तो पूरा अखोई बलि का बकरा ने दुर्गा पूजा दा हमिंग हम ककपदो होना मीपुम पुरम लोइन ककपन मिखुद हलली बसे मसी इश्यू से डाइवर्ट तोकरे अदो शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी प्लीज टेक cautionary word and my request your main motto should be that how you ask the government of India how you managed and how you ask the government of Manipur to forward this ethnology. Isamak scheduled tribe demand committee long before 6 years before I was the vice president. I hakshangam der tokpani. But my feeling is still I was a scheduled tribe. My father, mother, all were.
And I feel that scheduled tribes should be officially Government of India na mase hek phangdirbo jawab mukoi scheduled tribe demand committee tumin na phambashu yaroi akoi court te chale sing chehi kaya changi gani kari toguni kanai mawa kana logani government acknowledge tharoi thada kari tumu tharoi hai mukoi masa interest le chair kai gadra chair nom gadra hai hana so tawndabani na haji su most likely to rain and khali to bi tar ai mokong pa ne kharam jege mayam gi tamakta scheduled tribe demand committee don't be you chief minister the hayu to do jade mase koi voice ni adu simply by going or submitting some koi mother reply people or modi tamakta kana to charges ma'am do clarification people this is not going to suffice. We want your strong word, your strong message to the Manipur community. No, we have to be given the scheduled tribe that category. I will say Manipur government and Government of India, the strong word should go and should go to the Manipur government. I will something a second I see around the thumbs again. Yam phazana pabungna scheduled tribe ki matang na phazana haibi re. Mathang sityang haizer ke huyan lan pau dagi lauthok sabani kotu amasung kuki militant singna Imphal Dimapur lambida chatliba gari singdagi namduna sel mulle driver singna hairi sel pidrabadi chatpa yadre sel piraba matungda kuki gi lamni haiba mafam singda lapthokpa yanaba kotu thaba chejet ama piri thodok asigi matang da mai leinena pabung na wafam kitang thambem yebio narco terrorist ki group or the community the lakadore national highway this is Manipur control to go to Vanati national highway this is called in Hindi the Rastriya Marg highway nation Makoksakanana Government of India state namdring si thani pan mapan sibu koi pungkoi kushalaga kuhamagi mang the Thambadona Government of India na Tauri Sibu BJP ki double engine sarkar akoi sarkar kari tausige Natana Delhi the Nong Targa Manipur the Satin Khansira Koibo. Double engine sarkar Luna de Tobiuna Kedogia. Ishagi me Numit Kudingi Hato Liba. I say Ishagi me Numit Kudingi Hato Liba. Numit Kudingi this suspension of operations in a Nomaisha Pahil Laga Government of Indiana. I repeat, suspension of operations the Ladyba Pap Chelaba Papi Shingshibu Nomai Lishing Anihum Pari Vasibu Putola Numit Kudingi Kapali Vase Kanana Kapalino Government of Manipur Kapalira Natarga Government of India Kapalira Government of India Government of Manipur the highway yadre High Government of India the Sug Akui Marilena Dre Akui Pamdi Monitor beside Government of Indian Monari Akui Marilenari Moina Numi Pahil Kapali Aditi Kanana responsible Government of Manipur. Why you were so apprehensive? Kari tamate kirinu Government of Manipur? Should the Toliban Namikuding Halal Livisibu, no make up a Lisibu, Manipur government is Ayaba Pigherba, Manipur Lenga, on to the Habu Kedoga. Not why you don't raise these questions to the Government of India. Not the Government of India, the highway Taragana, Adom Pamlutu Kidrahina, Adom Kandra, Adrito Birunu. Mite may a masing shake musing Yamdabani, Kaya Halan Gaduri. Kaya amna sumaita no koi bula sumainam tangduleta lehendatan akoi wana lady visibu Government of Manipur chana batang rehabilitation camp these are all secondary thing. Ajek Manipur government na suspension of operation the lady ba odom na suja daba this killer this murderer mama mapa Kangdaba Shagi Shingi Macha Singchina Toribase Numikudin Hatpase. Why you don't raise the questions to the Manipur government or to the Government of India? Government of India get the Joriba Minister Jobiri Arkiranjan Madigi Kuigi Kulisimba Shu Akui Ininto Kulisimba Sana Yabushi Yori Masi MP Kari Tobiri Adomna Kari Pukatpari Kari Haibiri Manipur the Numit Kudingi Haliba Balika Bakra Hiba the Numik Kudingi Akui Kasai Kuigi Hajo Akui Irui Kakpas San Kakpal Kasai Tang Chodupur Kai Punamase Adom the MP Ani Karaga Tauraga Manipur why Mangang Muskuta de Karino Manung the Harima de Kande Prajamiam Adomanibu Kari Kangani I get interrupted we are not happy on you I get particularly interrupted as a minister, as an MP, Hajimatang the Hyderkan Matam the Haigani, Manipur Punktum Tumbal Haigadoriro, a Manum no highway yade, I as a minister, okay, I agree, your convention, your protocol. Although minister the Matumpunamukta 24 hours the parliamentary Vidavanina,
adom through proper channel through akoi secret channel or mapang da manipur da hali puna mase karino tori no ina kara haibi une haiba atina pokolakter di manipur de pugi ba koi ani se tuminna lena phamna leiba taradi karamaina koi manipur lenga kanga dori dige. I think both of you should bear this responsible no koi ani na pu batai mase aduna scheduled tribe demand committee da mung laga scheduled tribe demand committee ship forward to hundri basu au shishu karigino government angbiu other government of manipur ki minister oina se jobiri moina su interest labor later su yangbiu akoi leile te de khangi officially we know everything what you do there okay khangi aduna scheduled tribe demand committee leiba phai ashi matang da moina koi muralidharan sab chief justice officially chief justice nam chi akoi government direction piripadi hopani courtpani lanse court na moina madi clarification pi na court da akoi chairman ne contest tawri koli jai koli okay this is a secondary this is the third fourth fifth last group ne your main role should be how you mount pressure on the government of Manipur and the government of India why it is delayed scheduled tribe ki acknowledge jo thabi de se karigino natra bade ko hingmanga moy 92 100 ki munung 92% se chasa lagtana ora phare lamsigaliba mamang de lerpa chahi chama chani lerpa group chin cookie jo okay they're quite okay illegal immigrants sing with the intention I say with the intention Manipur se pongtam tumaga Manipur sigi loina local laga country ma jo country ma shemge na pandam moina leiraga tawriba punama se illegal immigrants thaje leiba se ati state tagi khut jawraga thaje lagun like Mr. Joram Thanga who was emboldenedly who was very bold enough to say akoi de tawaina koi mase koi country ma shem no semak pani Manipur di akoi lam koi lo do jade haiba matagu khut pura thingjilakna tawgiba se government of Manipur you are aware government of India fully aware the government of India the taw karimta kaide meti dinam dhaba jabani hey meti di khar ne paisa khar pisal lagane Manipur government paisa khar thada gra tumin nar jabani meti di moi di mot manda dabani meti di civil society organization mili singam khai leibani kanai mawa kanana tagani ati sathi bo ko UNC gumba or kai Nagaland gumba Mizoram gumba ati lakpati khar moi se sathi bani hey moi di khar pak yaroi meti di yabani ko namthagu meti di khar kanai jing khotna khar adu pigina ada pigini khotna khar tawsallaga loina ko nam dhaba no Manipur le balanga ko puri punam Manipur pajamyam no che tumin le gidrane no I di tumin le roi no ne funding of fund achum haida I will continue to say man Bharat Sarkar ge makhud jaudana ngasi suspension operation maning makha tawna leiri base Bharat Sarkar is fully behind this madri tabaktani akoni ngasi wari base adu lone Manipur Sarkar su tumin le mkhoi wa haidir base akoi nungai te oi mi leina mu khon mi relief guli ta du mi civil lorga ai sarat sombi haiba natti mi do sidri ta doctor puru mate yengbiu mi do fundamental rights mai phamam do loni jengbu ati ne school le taman ba court pa lupa lak manga pi ba jum sa ko adu di all secondary thing to be ko na du di adu hat ki mi miam adu no mi hingan mangam brane ngam de to adu di khari hingi ba khara se akoi hana gi jum da hanjan biu hana mafam to khoi sabiu adu gi hana adu Manipur to federal Churchanpur Adum Vision Natrane, Honorable Chief Minister and the Government of Manipur. Adum Luna Toki was a moin, Adum get a twin torbase. We people who are not happy. Chief Minister Sabtu, Nuivan, Nuitarukan, Akudi Hangmangam Day. Adum Nakasi, a medical college, Tamdaba de Toba, Robert Nowden, Miss India, Miss World Katogiba, Loin the Tomjan Cotton Tadum, Shibi Sarukato, Moina Jatris, Akudi Yaine. So, Chief Minister Sab, please wake up and please take some concrete decisions. Haiba Masima Thamge, Scheduled Tribe Demand Committee, you be active. Your time has gone. You're late. Akoi support to strongly support to Han Makan group member Manipur can say Haiba Tardi, all Manipuris has to be included in the Scheduled Tribe list. Natrabate identity sapawang Mangabani, Akoi Mangbajade, Akoi Mutpajade, Akoi Angam Tabak, Akoi Prithvi Yam Nakuni Tobungami, in the field of culture, in the field of film, in the field of drama, in the field of game, in the field of so many innovative small things. Pon magta akoi kayam na akoi malim da akoi ming lady. Ati akoi mutpa jate. Akoi amu hingna legi damne. Akoi amu kamu mayra don akoi mapajin ka akoi malim da akoi ming se thaman biune Honorable Chief Minister kutlona da dom hangachari akoi kutlona ko kormjeri haibe sam thamjege.
Really, thank you for the wise words. Mathangi asida sanalaibak tagi lokthok chabani. Kangleipak ki Mairagi chief editor Wangkhemcha Siamjai pau ama fonglubada mari leinana police na fakhre. Haukiba tang kunmari da miyambu mipaiba yaba wafam kuki militant singna sunusify meitai khunda landa silakre haibal headlines oina pau amagi makhada yawba pau amada mari leinana suwo moto case lokhatkibani hairi. Masigi matangsida pabungna media gi role asi karino haibagi matangsida pabung wafam kara thambiru. Media haibase prithvi the media sina akoi bi hingan mani. Media sibu magun khangdraba media sibu phajan lobidraba lipak ado saying as Myanmar the lady shape in China lady world ki second economy the world ki highest rank the after US the China lady shuk chawgraba China siga media se mon phong mayati makoi na phong maduna nupa se nupi ni haida phong mado China the mayam loina yari upai letaba. This is called dictatorship. Akoi ki jukse khangde hojik mi mayam sa ati jo phada leide hai Kangleipak Maira ki editor Wangkhemcha samjai hana all Manipur working journalist union ki president kuina pubiram bani kari mana phongi bada kari pendabali adumai section kare iriban shinadi IPC ki ma se maran khara arumbada khara season number 153 ka jawde yuka sa highway se yam nakai be UA unlawful activities of prevention act kari NSA gi lona pan ba khope lona pan ghre adabu akoi suk pikr lepak se kayam na thina kari ijibano adugi exactly content da ide khangudre adubu ma ko phajal laga hajimuk namit khumni demand lauthari khotari maybe maksamo prison da thamanga taruk thamgudori ate issue mayam leidi kholi mase government na khangni the government da inam tang chabata wamta hajir hojik suba akoi bu can we emergency juk ta chalabra mase sa koi khangdre pungpha ta pha ba pungnu ta iba khotpa to yes kana da ka ki mobile ka tawdana khotna lan na khotna to bi iba khotpa mi shiba jaba khotpa iba ko adu certain rights government lay madadi khoi thingba khotpa plus makoi cyber crime na thi dana khotna to bu jaba lay made a person like Mr. Khoi Wangkhemcha saija jamna prominent oiba civil society organization kasu jamna muncha achana biba kayamuk jamna apan ba kayamuk jamna akaiba Ihibno content the government kayam sathine masibu views and lobby adida saying the country government is a government. On the contrary, in a tabiri punamukta Pare Wangkhemcha samjai make maran se karno ko khangdrabanina ultimately the court the chalaga court ki maki rai matar kigani who is right or wrong the parliament section mayam se pura koi seditions ka pura koi government ki entry ki bhap ta law in pura law section se pali mase validity se kadai bhaw mase legally lero court trial matung da tawne anyway this is very unfortunate tarum da ba khotna makpu se kobi copy dana kare question to bi kopa mase du jo pharmacy adu amuk so hanu so kogi hanu so tai aduna kan mong ino khangdre se personal da mohide kobunina akoni su payam unuto bus kuire matang da adu mayam pura mi paina bom dipoe hai akoni wa mangang utar da bus kui mo phajan gedra masi mi ka so phadun su leiri amu su khar mo thado re jail dige hai mi paina bom de leiri government of Manipur gi pobiri balenga punamakpu ai ko nanjake media ge freedom khredi pibi di yamna pai hoi media su freedom pi haidun su me amagi personal the mark status the my personality the attack toba or community amada tawina without any rhyme or reason without any foundation the modern ponkai kaiba tarakpodi adudi about the pai media ki taraptesu but without media nobody can survive in this world in this developed society da no mutam paper phong da bada ko ngaw ne ko chen cheli media khang da ba media manung mame kare media gi magun khang da media modern mutongan kare whole world is ruled by media except the communist countries or Myanmar gumba China gumba natrabadi adugo masi parliament section je yamna logrba section ngaktani adu masi in contrast ay mutung mayang utana jabadam ta ay khudong chawm ta lojage adom dege Shishma Shrestha kenogi Shishma Mustafa Shima Guho ina muselermi Shima Mustafa Magasi Editor Guild of India ni Editor Guild of India is a high profile chawgraba
organization samani 142 crores papers ma'am, daily papers, weekly papers, adu ma'am, phone mayam punung si apapata punum si junction biba khotba amamata to tasin to boko yam high profile job ni mase some justice or chairman Supreme Court ki justice ne oina ba akoi gi masigu makoi gi yamna mai makok ne man handak lamat tanjada thamo ki mamang de army gi came the chatlaga army ne hai moi bi invite to bani hai Masi lakpat tanjad moi mi anihum lami Mr. Sanjay Kapoor ko yarung mani Sima Mustafa ko lamani man kanaguma all Manipur working journalist union ke president kanam se unaram daba editor guild of Manipur kanam ta se unaram daba chief minister mabu kolum tarum daba security advisor mabu kolum tarum daba who is a very high profile governor mabu kolum taw daba Manipur gi lone media punamak electronics media and print media's group kanam ta uneram daba just because some army personnel have invited under the cover maybe or not kaurga pija pitak taur khotna moide briefing taurga chatlaga this person I say this person I have no regard I say she is the very big and important mio yamani media ke to for me she is nothing Manam the must one-sided. I say that Indian media gimako. India the phongiba. I am an Indian out and out, but I am being made to be an anti-Indian. Anti-Indian I know I was forced to fill it. Mako in a chalaga Manipur the lady Lenga ki Makok Matang Matang lady Manipur civil society organization Punamusal Amatunadana Delhi the Chatlaga Mako in Mete me Hatpani, Mete in a Christian church Mamlon Tugaire, Mete in a Chingali Punamul and Punhata Punta Totem, Pulana P than a court and my case registered away. Jushu case registered to my Matakta Adigi E.G. Manipursu, my Matata case registered to very funny thing. May am like my biri a declared thing na pajobanina Supreme Court ki most highly admired Honorable Chief Justice D.Y. Chandrachud. My matak case jogi by Tanjada 153A on other section of Pan Kotna Toriba, which is quite appropriate according to me. Chief Justice I have no rights to discuss or anything. No, he is a very high profile. He is doing very good job. Second, we are little sorry. Mase, my case tarpat tanjad mana kari hai ki gehabu. Miss Shisma Mustafa Amadimio Karam. Moi matakta just because some news karakar lan na pugi koki haidana moi samo phajal laga thamma tarbadi in India lakhs and millions people publish lot of editor ge news sometime they also commit mistake so if I put him behind the bar it will go a wrong message adon I mark po message I acquit tawri haira wow wonderful India wonderful no, I'm not discussing I'm ruling out the Chief Justice what I understand it ador badi lenga ki makok Manipur da Mr. Wangkhamcha samjana Wangkhamcha samjaygi matang sibu karam matam da karam section da karino to bidoriba karman pubidagi editor guild of India mang pusa Supreme Court ki Chief Justice na ma par ma mu thamata rabadi asumane lana pugi meo singsi lone Chief Justice lone jail pi bitaradi adu yam kairak patare ma he was released hadiri Wangkhamcha samjay maramda I leave it to the government of Manipur. This is what government of Manipur, you know it. Adunga DIPI lady, you know it. Your cyber crime, ma'am lady, your intelligence, your advisor, your other people, they know it. How far this case will stand? Haibido masi, ako yang batare, nuaite, taunari puna mase, government ne, Wangkhamcha samjai ne, la kanglipak mara ne, kari nuai ne develakani, ati ye party ne kari to but don't forget. Shima Mustafa case, please, your all advisor, highly qualified, lot of retired IAS officer, IPS officer, and lot of people are in and around you. I hope, can I apprise to you what was the D.Y. Chandrachud Chief Justice that his verdict against the Shima Mustafa, who had
managed to publish in Indian media the Manipur se mehat pani Manipur se tribal member loina khoi moi loina mungre Christian church man loina thugai na meitha do pigre Manipur gi lei miti punamung na lei bija tan ching le punamung loina chakena, which was absolutely wrong notion. What he had felt and what he had notified, or sorry, what he had published, what he had expressed. So you may would like to see it. I am a small friend, you all are big people, but sometimes you all big people, you may also land into trouble, because if this case doesn't stand, the government of Manipur, then again we'll sit here, we'll discuss again the demerits of the government. Jambu, government of Manipur, Jaragamasi cases say, copy the namase, consolation bibo Yamatuna, to Bibo Habisi to Mukta in a coke nunjeri, or medium mayamsu, personal attack toba, me amagi life the Asumain toba home, which are women and my Ashwatijanba, except okay Manipurgi, Tangdulitan, Lenum Maramda, or Akai Mayam Gimarta toba copy, you have got the freedom. But Karigumba, personal attack toba Kotpa, while the media has no right to Tobatar, the Akoitoba de. Anyway, I leave it to the justice of the court, or I leave it to the mercy of the Chief Minister of Manipur or the Manipur government. Masi amtang tuna taishan binaba, amama shogi kokilers manupang aktani, masi tunamtang kuigi, masi tanamain to the masi cases solved to bujagi at the earliest habits something a tamjagi mayamta. Abung na fazana media role ni matang da haibire, matang ong tamjage. Manipur gi lambi kutsem lambi na chingdum oihalle yumna pukri manungda leihalle Manipur da lambi sembagi mawong se atai chaukhatpa leibak singdagi thaidoklaga angakpa mawong amada semba seme lambi singsina sum tongkhalaklaga chingdum ole hairi sigi matangda Manipur da semiba lambi kutsem sigi matangda wafam kitang thambiram. I learn from talking about questions reply me hold a minute tang lojagi. Can the Kangpok Pida Mudbungda National Highway 37 the ga Muliba Pesam Mayam Sigi criminal singshina Chin Cookie Joe this narco terrorist Muliba say Pop Chelo Muyangtani. Government of Manipur control to Bungam 35,000 rupees crack among the Manipur tigi Dimapur tigi Horega Manipur Johos Manum Aina Norma statement ama PG. Group Contra Mangana Norma the Garium the low say. Lishing the Natana Lakamu Joning Yong Yorobani. Adugin Matakta Amukum this narco terrorist group Singshina Kuki Mayam Manipur Gari Live Mapandela Pulmosi lishing Contra Manga hide each per se. Basemako principle. Moi lining but linked up the Kangde. Lining the group and I will win Kali, Mosa Pap Jelaba Papinim. Christian will be Tarbadi, or Hindu mo will be Tangish, Hindu, Muslim mo will be Tarbadi. A quick Kadumudisu, Automaton, a track the Gimulloy, Bust the Gimulloy, mute the Aquay upon reserve to Pira. Other even Christmas can limit to more no make up a lip kid. Other than that, but this narco terrorist people are not a religious people. Machin the highway one. Other poche mamantangivam. I matamkara among the Shillong the cherry. Shillong the squaski kilo se Lupatara, Taramangapi, Manipur the 80 rupees. Piri. Hojakatang handare, lishing nipu, sorry, a lupa nipu mapiri. Mula, other lupa kun mangapi hovdo, 70-75 piri. Adu taputi manga thokna mari thokna pochi punamo mamani hengalibo hengali nimi khuding tori punamo se these terrorist people, these unauthorized people makoni extorting money and sucking blood akwedi eachum thok mani eaching thok mani chup chabani masi government khangi Bharat Sarkar khangi adugi mathakta government of Manipur na ngamdrabani na national highway sig government of India na thawoina moina noi numai pare toning to toru haibum matagum I among the me Mahatput I meet I give my consent. I shana jadana I need money because there is a called common intention hide the police section number lady. I do mind to Natorvis Masisu Yamna Pataba Papni Henman Gray Nakoi Pap Chelu Group Matani
gate mayam no koi e chupi pun mak se adu se noi pap chela bani tawgunu ma se de noi kadon se noi ishor mak te jor lambi ge matang da manipur te lambi se de laita bu chap manar government of India mort MORATH ka haidana crore lising thadei ba modi gi ki shan wa mi na 4th lane 8th lane 6th lane ka angak pada tawdana khotana tawri si punama ka se paisa ge tabuk angak pada haidarak pane adu bane paisa kaha jata hai hek paisa se lak pada minister in charge sing khang de min haina bani ko ai de khang de ai gi percentage kaya chief engineer ki kaya madigi supplier ki kaya madigi ai nupi ki kaya ai area ki mi kaya se khaido 50% de amuk chakra bani adu mo underground mo saruk ma pu na mo 20-30% chakra 30% gumal le mo 20 le mo budana kari lambi na mo ni sem budoris kaya adu no birami koilas tharaga nimini manung da koilas phaktok pajari National Highway number 2 and 37 sibo Manipur lengak na shemba pubang ngamdraba lengak what kind of a lengak you are akoi kan National Highway se patta dikari no poche porkadoriba gari achojo lakadoriba 37 National Highway de Nagaland from the chatpa National Highway 2 kadong desu akoi mase lifeline oiba yaroi mase Honorable Chief Minister former Mr. Ibu and myself akoi group kar tana bada hai akoi National Highway son paw nungai roi adi tamuk to railway se paw ga silchar de laga kangi Lakhipur area changa jiri tari base Nagaland de lakada base karium matamon strike to sangni mai katakin koi dum pura kak legani isha state te chat ke haida adi pandam piriga ai Chief Minister gi wa tahuri adu present Chief Minister na kawi ba yade National Way Highway tar badi adum di silchar to ine chatli Tripura chatli wi akoi thagarli Manipur former Chief Minister karam to mapanli limitation can be benate. This present Chief Minister matto ni chatli. Mayam ulu body hotai sha akoi harawi. Thagachi aduri adum de buyer do na to chopper de chakani. Akoi miwi de akoi akoi gari thor chakaduri. Gari thobu jaba ching chak por pujabo thau tum por pujabagi lambi se tari sembiu highway se chehi mapan sure oja se kanang khani matang ne kagadara karoidara legedara le khangde hajak pali chehi tar asi manung de koina hairi ba sibu nakong amata tar nakong amata dum heta thadok piraga lambi sibu ajibo phajana chalan ma yadir ba sibu lengak ta kari hai siga koina amuktan mingse no jing tabiu ba ai bi se tamno nusibi nei bi se tamu koi ai odum khuram ji nei matik cha mi nate lepa ki chakut thorang mayam gi feeling punama Honorable Chief Minister da ain ngasi ain hangachari mayam ngang na basin lambi si ta de phajina tahan bi ukharin chalam gari chappa jabagin aduna mayam punama to bidri se paisa kaha gaya paisa hi wahi am leine paisa do leibe tar badi lambi suran se mangami paisa do matik channel later badi 70% su luni khaido khradi mayam da group punama ta luching mudi ta una khaido khradi 30% de kari to bangang mani do Asi yamna nuaite yamna ikai akoi sa highly corrupted state na haibada I don't dispute I fully agree highly corrupted state na koi se aduna mipam panamag loina tabak changi lak nifu yang khai humbu pi de tabak changi ya dinganang nanda nurse changbagi lak kuntra lak humbu nipan gi rims ki wathok thoi atei de kayam khangdaba lak da tabak ledi asumai tor de lepak se kan bani hinga de ge adun lambi simta di Chanbidun Honorable Chief Minister and Minister Transport or Obi Punamak Gadi Satang Dulitan Pajanas Shem Jab Lambi the Shembiuni Akoi Tamakta Public Tamakta Adung Mingshe Prithvi the Horugabni Sanagi Takaman Ire Koitamamge. During your time, this National Highway 1, 2 and 37 on Lambi Pajanachali Jari, although it belongs to the government of India. Unless Manipur government initiative low trabadi, lambis hamu tabataradi, adom se apava saruk se mayam nangang na day, taba the koi nakung se yamna, ako yam na kunis mis mayam sam na banina, yam na nuaiti, pajanam tang tobiu, ako apava saruk ta dongi, ngangjagi, haijagi, nonjagi, koramjagi, habisim tang tamjagi. Dari Pabung laba matong kaya khaidok biduna North East Window gi studio sida lengsing biduna news analysis ta saruk ya bagi damang ta thagat chari matang asida North East Window na sandok chaba news analysis loisan jare hayeng pungpham asida North East Window na sandok chaba news analysis hayeng amuk miteng taminasi